Hello, kakabsat ko nga inurat. Nakawala day ti kabsat yu di jay koral na. So nga, at dati oras nakakabsat ko mga ipadala. Dagi inabak, dagi kakabsat tayo nga nakpagasat anti cellphone. Dito'y kami nga data Robinson, tugegaraw kakabsat ko nga inurat. Ala umay kain kakabsat ko, ta sumrek tayo dito'y pagpadalhanan. Siyempre, kadwak ni Maria Linda, ay nasumpot nga kanay nga mangkadkadwa kanya. Kung kita niya, di ba nagpintas kakabsat ko nga inurat. Ta isem kami lata dita kakabsat ko, ta uray adayo, dyan lugar mi dito'y Robinson, kakabsat ko nga inurat. Kat mayat mo ta nalam-lam isan na ito kudil mi, ta siyempre, napigsa ti aircon. Ken syempre dagdag ragsak ko kakabsat kong maipadalak dagiti para kanya yun. Syempre no happy kayo, happy mo't day ti kabsat yu, kakabsat ko nga inurat. Sapay la kumata maparaburan pa day ti kabsat yu, ti mas ado nga blessings, tano mas lalo umado ti matulungan day ti kabsat yu nga inurat. Kalpasan ti manunga minuto nga pinagururay day ti kabsat yu nga inurat. Natawagan tinagan pa yung kakabsat ko. Naka-fill up na ngarditan kin bungonandan kakabsat ko nga inurat. Maragragsakan nga tirik na habang bungbungonan da kakabsat ko, ta finally maipadala tayon. Sa bali nga talaga ti feelings na kakabsat ko ti makatulong ti pada tayo nga tao. Tay kunada nga rodon, it's better to give than to receive, kakabsat ko nga inurat. Ay na, numayaman naklang ko makakabsat ko kot amin ko mga dumawat kanya ko maikak. Iso nga uray nagadutik, basyar na iti kabsat yung nga inurat kat haan latang agsardeng. Taadagamin ti goal ko kakabsat ko nga inurat. Haan lang nga para ti sarilik, haan lang nga para iti pamilyak, kundi para kanya tayo amin kakabsat ko nga inurat. Iso nga agyam-yaman nakadagiti avid supporters and followers ni probinsya ng Ilocana. Kin syempre, patimat kadagiti bashers nan. Love na love ko kayo kakabsat ko nga inurat. I-focus kang manday ti camera at ikabsat tayo tanay. Nagpintas kakabsat ko isunakin. Nasumpot pay. Inan-anusan nakakabsat ko nga inasisan. Taday to'y address ti maysa nga kabsat tayo kathan nga dumanon ti door-to-door delivery. Iso nga insapsapunan mi kakabsat ko ti branch nga asid GNT address na for pick upon kakabsat ko. Iso nga para kadagiti kakabsat tayo nga na paraburan nga may kanti cellphone ket sapay la kumata kanayon nyo nga i-check dagiti cellphone nyo tatumawag da mismo kanyayo. Finally kakabsat nalpasen adati resibo nan. Pakiuray yulatan nga kabsat ko mga 3 to 5 business days kano kakabsat ko nga inurat. Mission accomplished for today kakabsat ko nga inurat. Ala, umay kain nga kabsat ko ta mapantay mamot agpapamper. Tapno, pumintas-pintas mamot basit itsura day ti kabsat yu nga inurat. Rumwar kami kuman kakabsat ko nga inurat. Kat tinawag na day ti kabsat tay diti nga nasumpot kin napinta. Tinawat na kakabsat ko ti page ko ta i-follow na kano day ti kabsat yu nga inurat. O diba nagpintas day ti new followers day ti kabsat yu. Tipod no kakabsat ko first time ko nga sarakan day ti Robinson tugegaraw. Iso nga ay na matikmot amo na niya ti turong ti sako no left no right no palikod no pasango. Kumpor may itan tay kunada nga rodon, follow the leader. Siyempre, ti leader ko kat no other than Maria Linda. O, iso na lang ti surusuruto kon kakabsat ko. Tati kinabayag mo tayo ti kabsat yung awan ti Pilipinas ay na nagadumot ti hana nga ammon.